nina wikwacho kana mthana waku ni wethwa wi wakwa ila maundu maingine maende maitheka na silikali yani kana silikali ni yisi maundu amaitheka ni maende yuto nda mthana wa monthe mweni witu atwelese ona kwethwa silikali ni yisi ninzi ya siba ila yikite kana ikutumia kwikithe kana maundu kana ngusa nisio isa itheka nisio kitano nacio na ende otondo twithiana mweni witu mundu charity ningo muthocha na ende charity tutekwa nanga basa kethia musia isiano imuthocha indi ona ko kilunguni kina indi tuili ko tutabie ona kwitha silikali ni ise maundu ni maende yoje na maundu kana nzi asiba yikite nikenda withia maundu maina atindi wokile winda kama sita nitawa charity muthoni moli kana muthoni wa Kato Kukuma obisi wa BM Ngata na taundu waiwa Karo Aingolia serikali yo yithitwe yikata kana yikata nikenda ku sisia mathina maitheka ina unique sio muno na ningwendo sungia alingia sia serikali ni mathina maitheka nimethitwe me maingi na nimethitwe kuma tene pese andu makasia adhui nimo meitheka mundu atekithekai ti muthui kitheka ni kithia wakiosetwe na wito mwingi Kenya sana Kenya ku nwethe ao kina wito usu no wona makwani mathi na maingirite andu makowana ta mundu noni akwatite kavyo bandu akasia kana mwana kawa mundu akimeka taona mama bukobe mundu akwatite akasia kavyuka ite kateme mundu kana mundu andeme no katumikie ko ithe kasi na wito na government bekindo yokete acho cha digitalization kana technology wisi yubalate yu ti bandu kwa mtandao kwa technology ni era ila teyu kila kindu yu ni TV ni kindu technology involved kwa na miunda ni inienda na yoe move na speed isu ya technology kwa serikali ni ekalile ndi through the LSK the Law Society of Kenya na yekalandi na Bankers Association na yekalandi na Ministry of Lands masio ya memorandum of understanding kana kwitikilana tusovye kindu kimwe digitalization ya processes inosia lands na yao kana ya sio vya kindu kita ardhi sasa wa sisia simoni tondo ndiasia we technology mbinge ni bote na mundu ningwenda tabyandu mathi na technology maike kala me analog maike the digital tondo ona yumionda yukete digital o tailovi yu sindu sia ilovi watia mbinge ni digital tondo kendo kila kimwe keta mathina ma miunda ni kwemaitha kwi digital kana kutumia manual papers kutumia sindu mbingi manual bate digital ndio witha ve yani tundu twatumia sindu sio tinda twandikite ni wotu sembia na mathangu yani yule tuka digital wetu ya maundu tukatumia computer kana simu kethe ndio kuana na mubuko ndio ngwa leta mathangu mao okay na witha ndo na asia mathangu na wasia tiambe yo mama nda thangu yuni ni nanengiwe lakini sio la na niyo title no by the way mala maingi title ni siani kwitha yu thangu yu maybe watia bala wako ni ya photocopy kana maybe wane mundu na ni wakwie kana yo so nungi waina na okay ma kendo chuwa sia no chokitha kiendeo na ku lands kana mini kana ku mawisi ma suma lands ku government ni siaite kasia tundu ve mathangu maingi ku lands tiki digital ku yeta kendo chukitwa ardhi sasa ukethia ni kina mawisi ma physical planning mebundeni wa kendo chu digital obisi wa survey we baundeni wethia wenda ikasindu sia lands we kito thi ukasisia ukalika kendo kita ardhi sasa ardhi for ARDHI na SASA sasa uka yu monda oyu
Okay. No isine we mayase kindu giki kwitwa digital kana computer maundu ma kutumia mitandao ya matuko ama yulawa. Na kweli mitandao ni isuno kwithia. Taito didi itu tu ao timandite. No mwande ba mitandao ni nekoneka tweet inde witu kenga yandikitwe ngania. Misana ndio masa taito didi isu ni si yandikitwe kina. Kana maybe kitheka kicha cha kata 20 or 50 acres lakini na chocha icha 10 na yu watu ya serikali yetu yu tuina sindu isio ndende ni wa mitandao wakitwa kutukulia ketheka kicha ichao we have all the detail. Okay, onawe tamundu tayu ilobi tundu ni kibo it's running in Nairobi, in Nairobi. Huo na ukienda ika search kindu kitineta certificate of search ilobi wele ikala ukekio details yaku we registered waundi ni wa apisuita wa Ardhi Sasa ukekea munda waku bau na ukakwata mwene munda suketha kweli munda tundu kababa computani aina kweli makonge ama yeke iwe nonganya na tio mwangu tio mwa ona ona wa sisi ona ku computani ona no sisi kama ona kitheka we ba masako na sisi kitheka kikonza ona ni kuchona iku technology no ninzeo aina ni kweli mutandao ndolawa ulilikendenesa kila chekiwe na kutene na tiobo mundu ni wetha chance and then wa registration ya mathangu ama maitheka ai peke makita survey lakini maikiele amona auto survey no kuthiu kasiwa kitheka kiki iwe kweli mabalua momesawa kama ile anje kindu chuki kitwa survey survey otondo na kuelesia survey no surveyor survey you made a mumite obau isita surveyor you made kusurvey nicho kuweka kindu nicho kitendo ni kuiba umo ndani wewe unatotapia kindu kikutwa surveyor na watu wako ku survey ende ni action usia surveyor kuka mundani wako ne kuikata either okete mundani kuikata surveyor either okete mundani kumanda beacons kana kusisia kitheka kwa ground usinulike nenge kuya ni lazima weke search unaweka search ku Ardhi Sasa kana via kwa Ministry of Lands kana mabisi ma lands ni lazima survey kwa ground musise munda usini kuyuke utewe munda wiki 7 kuno lazima wenda yani munda exist ya wakitakuta na by that happens uketha mundu ni wasa mundu zini na we lakini ndize you point ya survey ya ba ikenda kesa kwiwa kwanza no isebe tu online biashara twingetwaka molunda ukewa kwanza ngina moka na bisa maka wano mundu we banana nundu fail kana kwithia waiki ya mundu niwe nekiembe kibandu kase na wathi mwa yumbo nyekitheka makukuni yasimo kama etu akwata na bandu utona ni wibite imbesa simwithi off yando ingi nimetha makengetu aingi tena pio kunendeka ona utanamba iba imbesa wika investigation ila twetineta search we ground na surveyor musise mundao niwo ona muisisia ni betha we advice to na munene na ndo makisio chu umane maneiba no wethe munda we na mathina labda unae we there mundu kutea na no benete family yake kana ma sister make kana hiyo nangusa nisio kotini nenda ona ukakulia ona ndo asuma akuma neighbors kana headsman asuma aku ukamanda kana nikitha kitheka kiki nangusa nisio ndungu kitewa kana nikitha mbi ni chakuya nicho nikuthatie chobongo na ukakulia na ukasisia ondukianite ketha witewa eka ukathi uketha plot umwe no lazima we na surveyor for that purpose first I assise beacons ni sindu ila siedho aside market kana siona nitie munda wana kumaka kana sieboi ni lazima witewa beacons siedho na ila siivo mundu kukutea niwe uthai garamika make sure kivo ni wasikia kusurveyor either aithio CCI kana wemo beacons hivo na again whether isisia ni whether besindu sitawa RIM kana registry index maps ila siuma kwa Institute of Survey of Kenya usi Kenya ya twase ianwa na ianwa ikenda itwike Kenya na sungu tene tisoma ma history ku ve maps ila sia solilwe na
voka ingi bekwa kindu kita adjudication kamera sioka cia kuna ulu wethe ya mikonge na mithenyeso ndimewa mabande makonge undu miunda yo yanite kuyo kaya kuna kubeza we maps kuma kwa surveys office na either abo obisi ni wa Ministry of Lands we obisi bo wa survey ni benda wibo oba mwe ba ila mitalatala ukasisi ya maps isu ku survey yao no kana map isu registry index map akasi ba map uni niwe nekitheka ki kana kila kibai nichoki wisi we ndu mana lakini we undu mometho amesi na makathima makamana akwa kitheka ki nichoki kwa nichoki tumiwenda webendeka within a surveyor bau mondani wako okay kiuto kitu akusurvey no surveyor yu woka ni waikina nwitha inmetha me motetho nundu ayo kwa itheka njisi theka cio si ni uimwe kana si maundu maitu muno na inde ni wasa kwithia inde kitheka tiki na kila ndabagwa ticho lakini enda ila yu wina surveyor oka nukutethe angiseka kweli kitheka kiki wo kimapuni ya Kenya kianu wetha ukitagwa na maybe ini sinde so kutabia child kutewa tanundu ni chako ni walitokeza so muno ndakese kukata surveyor kutabia nimefanya kwanza ayama utaithe kama matukwa they have their own surveyors na makakuwa wathibwe na na mundu sunundu aingela matesa ithe kana ndo aku ona mundu su imwe ya atu ike digital wikita kumwinia ndese lakini ni wesebe kindu kita wako search ithe ka na yu mundu no kuka kamwenye ni surveyor na natumanenganya na ona kitheka ki mundu sundaka ukonge kitambesa cia nono ku surveyor beba ndu meso kuetecha advice ye wisindu linda matu andu ni manena ku ona surveyor uoka undula wailo kutabia value ya kitheka chaku no value na uithukumana na ndwa nibendekai uthukumane na ndu maserikali professionals maserikali the surveyor wa serikali kana surveyor unengetwe certificate ni serikali license akaweta ni ubitete na ni surveyor wisikie serikali kuno lazima akunenge vitambulisho vyake susia sa kuona nyakana uyo surveyor na umute serikali okay na inde musaisa mwendwa lilikana kana maundwa on the to tapasaba wali takwitha ukimapply kana ukimati ila ukwenda kuthowa ithe kandu kese kwithila mitegoni mithuku na inde twamba ko so thumo munini na tuicokethia ni tukuelea njambe yange undu kana yulu wa itheka ena uthocha na inde mundu charity ndio kuria we unatwelesea undu wa kwete surveyor okikukuni kila kitheka kini thitwe ndienda kuthowa kana kibo kana utethi mundu wa nukwenda kuwa kitheka nacho nie ba mwatu ya mitandaoni na nengi no ucio mundu akaise kitheka ki nesa na metho akethia ikweli kitheka kibo aya yundu kulia ila ngwenda kuanya kitheka kinu ndo nengi tichakwa kitheka ni nakiwa ndichenda cho nacho ni chende ya batani wa kianwe na kitu mikondungi of which you ala manenga na mitalatale su nimetikilana ni manenga go ahead ya kweka kindu kiu ni lazima ende surveyor ethe oba wila ngwanya kitheka kiu asanti Karo surveyor ni lazima yethebu o sindu ni sionde itheka by ground surveyor no lazima yethebu mbewe yanya kitheka ki ko kila portion kana kila kalungu konde ni lazima vekiwe beacon oketha ni plot yetha ni kitheka eka umwe wania 8 plots ni lazima kila plot yithwe ikiitwe beacon ku surveyor ni metha me lazima methebu nikeno na mapuni tailangu kwa ina rim ila registry index map ni lazima unaba mapuni wasolwe oundu kitheka kile ground ku ni idhave useo na be lazima with a surveyor about kidekani chu okay lakini oka ondo nyangwenda uchanya maybe ningwetha ndia cia nenda kwanya space mwenene natungi otuni nangi na endi kingi kinene kana oka we oka na measurements yake kana euka kwatie ile nyemwene ni naso kideka
chukinene chaku undu wenda kutilanga lakini be undu utilangai kamwe kakanini ba muno ku ni wenda omukwatiane lakini wenda utile undu wenda lakini wenu ku advice ya according to the act kana mwao ndo ilotila kanini kayane undu kana bela kiwango wa ilotila kana ndukaisa kutila kanini with the measurement nitabena ila standard measurement kana nduna below nduna below na again okay there on either roads access roads kana wala stima wisila o kana sindu ta beusi o sindu taisu we sindu ingi sienda kwithwa siputiwa into consideration ila natural ila talelo usi we kalungu ketha katiletwe bandu na uyethe aba ilelo obikite bau isambe ya process ingi sia kwanza kuboya ndwa nzia etha sabe yaibo ailitethwa onie kalungu kaka yethwa nzia hu akatemea nzia before na uti ithekaisu ku ni wendeka sabe yakethabo nikenda amekisha kila kindu ni chathi na guidelines ila siethwa siebo sindu ta nzia sindu ta bando stima ikesila sindu ta o sindu mbingi metho amayatia ko no we saweta nintikende kwasia kena nenduka nduke nenda kwa kese na lelu na nene isiketha eseite na lelo no ngino save oswo kyambu niketha nduke ukaka eseite una lelo nundu nenge kotwa ka eseite netina ko uno uya wa osave ngoka ngamuelesya nienda kwa kanduka ba kana nenda kwa kangoloba na of course uyaka waka eseite na nzia ko uno wa ile tombonia when we little konia lakini onabu ni wa invoke profession ingi meta wa quantity surveyors ni mometho ama ithi ndini wa inumba etha yelite ethwa face ngaliko fulani ni mometho ama ikuya no lazima nze nyumba ino face kana architects makakuya nyumba ino no lazima face tundu wa kindu kina tundu wa sua undu ilie ku ni betha ve professional ingi ku wakani wa nyumba walikao kwa kani lakini surveyor ba ya ground kukuonia lelu osinduisi ya ground yoti uya wake lakini no autethesi kukuonia osinduisu na inde yu eka kuwa itheka pe maundu angi meka wa muno atona ko need surveyor ukethia kweli eka kuthoa kitheka ki kwa kweli na ile that netie surveyor na mone maundu tameba ala angi wa later surveyor maundu maitheka ni maingi na ti kwana kana kutilanga kitheka kwikuoka saingi mundu ni withwa athoete kalungu kwaku na twasikitheka chaku na chakwa titilanito na fence kana ni tinanite na tukakwata mundu umwe ukando thwa ilungu ile mundu umwe ni kwitha atiwa ayendewa na kwitha taito ile ayendo kwatania ilungu isu kwitha atwika imwe ona kwithiwa ni ciandu tofauti ona kwitha na thoa kwaku na kwa mundu ngi kitheka no kitu ikuthi kimwe bora itheka ni kwatanite kuona buno wende kai ukamando savea akakuelesya mwikata kana mitalatala ile atiwa kana baya map akaiya karekebisha baya mapuni ikenda sikekala undu wenda na sindu ingi ona tilangu weta baya mbe sia lease na nuenda extend time kana nuenda ongela kula kukombo edwa nukwenda kuongelelwa ibinda ona yubo unuenda na savea akahakikisha kitheka kila mundu wa kombo edetwe kila wanengete baumbe nocho dekethe maybe ni watilile ni kana watilile kanai maybe ni mweleane twe na mwenei kila yungu wendea kila ngu kuongelela time ni nusu kiki ingine chatweka chakwa noelewa tina kitheka kimwe kinene na nina kukodisha nina kukomboithia na yu ni woka ingi time ila nina kukomboithia tene ya thela ni woka ingi wambuyai ningwenda uni extendie umbongelange time yongelange ibinda lakini ndukambongele ibinda mondani uwonde nenda umbongele ibinda nusu ingi ketha unanenge 10 years
Yune ndombo ngele maybe nusu yesu tie 5. Anati nusu ya time. Yasa nusu kitheka. Kitheka wongelelo nusu. Nongelelo. Kitheka nongelelo kana osa nusu yaku nitiwe na nusu. You wenda kuchanya. In that kedo nengete eke 10. Na you ebinda ne ya the la na yundi kwenda enge kitheka chonde eka 5. Huyo nene ba uno lazima wete surveyor asisi ila biko ningi musiobye o muate o mitala tala ila wethe yuni yapunguzwa yo ka 5 okakwikata beacon asisi beacon na yeki ya beacon bala bandu bangi bakati nikenda ikibye indi yuwane wanusu wanengwa nusu kwa ground wanengwa nusu unaba ya mapuni no abindwe wanengwa nusu ingine ya ni asioka kwa mwene kusurveyor sindu ni otaisu ona isia ku change of user ila twakasi agricultural to commercial kana residential to ila sibinduka ona sio ni wenda with na surveyor nikenda hakikishe either ni agricultural wa senzia either commercial ni watilanga nikenda ye commercial nene iso mundu eso kaimandhi ni wa town you indi yumpate chokitheka kieta kuima nicho chailitha kikinene na ketha no utilatilanga nyanduka atilanga ne batesa ve aya yuni woka ku town ni wo wakinge kinene yuko Usili kale yoyo sa kikinene indi kiaili to kwitha kikwa commercial kikwe chawe you ningi ndwadho wa kinene ku town no lazima ukitilange kithe cha commercial wethe ni watilanga nduketha akitheka kimwe cha kuima town kwa surveyor ni ukana kiaka utethio si lakini ni rare kukwata kitheka kinene town ukwata otunini ku town lakini ukakwata kinene ni lazima yuweke commercial either kibandu commercial no lazima weke sindu sia town sia kwetembesa ba town ndukesa kwithia indi yusi nota mundongi ukiti we town be kundu kungi twitha we need surveyor surveyor ate isu na kutavya veo mbinga nge lakini isu ni sio main siasa be isu sio main you look on we are main aibe okundu kumwe kwitha mundu ayase ningwenda surveyor you nundu ni wawe taila main to ingyo ite o main lakini no tukwenda surveyor no se twetethia mwethukisa we baya utona kwithi waya yona nitangwenda surveyor kana nenge mundu charity no ndabia ndikese kwithi la mutegoni kana byo bandu netha wenda byo imwe kana ile utethe mundu we baya isu sia itheka kwa ground isio main anything we ukweka na ni kio provoke ndo ki ground onetha kwa ka school onetha kwa ka petrol station o sindu si ground ni sinidi ya surveyor lakini veo bisi onge wa physical planners ni onawo wenda na thia wenda sawa na nini na surveyor physical planners ni metha mona momena very important tundu physical planners wenda kwa kata estate kana wenda kwa ka bandu residential ni lazima bakwe drainage ni lazima bakwe sewage ni lazima vethe na lelo ni lazima vethe watonye wa accommodate andwa ingi kwa ona surveyor huwa usiaisia siendo ground physical planner una keo usiaisia either ino niyo planning yivo wisite te akasia mundu a plan hata na develop you first plan nikenda we so develop kwa physical plan na o sindu ta petrol station sindu ta masukulu ni lazima meve bomasi endi babe na capacity ya hold tase andwa inge bena drainage enough sisi obitwe kana bena sindu ila malelo enough makosa andwa inge ndukesethe abantu you na mbene ne yandu ila mekwikala bu safe ndukethe ona tayukwe na mbua wethe bandu town niba bena yani bena kiyuthi drain ni nthu kutundu yu bandu bau ba accommodate andu aingi ukethe atiwo undu bana plan itwe ko ni wenda osindisu kasisia kena indukula YouTube ata oneno wakitheka ki na ningwenda kianwe nikenda niso Kutumia kweta mbesa you pay mitala
na hakikishie mundu ucio kitheka kiona kwithani wanengwa ailete kwatia meo yibai ya kwikithia a subdivision ya to plot to kale to plot aile kwatia meo yiba nikenda Usili kale ndikese kuka imwe aye bandu na ikundu kuikawa aile kwikata mea ino yonthe ya miunda tambe ona the Land Act tathi ona the act ya surveyors the physical planning act me ya wetha mingi kwa mundu ni wenda kuma kutewa ni kwa munda uno akathi step by step ni weka survey ni watilangania ni weka planning kuthi kwa planning yu ayambe ya kwakani ni wa involve ma quantity surveyor na ma architect tundu andwa sindu isio nde siena mea ona kwa approve inyumba undu cia iletha silie no mea kwa mundu ni wenda athi agaidiwe nesa na ya adviceiwa ikenanda kathi kinyume na undu moya wetha waitie kana nomba ndika ndiyo baloka weneno na nomba mbingi yomboka ikunenda mundu atie mitalatala yonthe ithinity that advice yandu okay ekato kwanie kubikiwa gumu nani wa mundu nono nise ai ebindo nyingi nitokeza twikomana enda wasonda tekemo undilikanilisia musaisia oya namba yako ya simu namba yako ya simu ni 0710 45 32 45 again 0710 45 32 45 na nita wa Charity Muthoni Muli na ndukuma BM Mongata and Company Advocates. Naende musaisi watu wandu Sasa ila ukwithiwa wina mathina ithe bama Usili indi tuithiwa twibo lakini twibo indi nikenda tutethie withiwe indi twisa kufikia mathina suna indi ekatuvinia kilungu cha munthi bau ni kwendea utuko wa kwa ila lilikana nitwa Caroline mweni wa Muteti.